Anginivuseleke bathandekayo ngaphansi kwalesihloko lesengawukhuluma ngaso manje. Lapho khona Jesu uthi nicabanga ukuthi ngidele ukuthula la emhlabeni, uthi no, angadeli ukuthula kodwa ngilethe inkemba. Kuyabhakala sihloko lengawukhuluma phasi kaso leso, ngilethe inkemba. Uthi Jesu ngidele kutawuhlukanisa indvodzana nemndeni wayo, ngidele kutawuhlukabanisa uyise nendvodzana, malukatane namaketala, ngidele kutawuletha kuqabana la mndenini. Kuyavakala. Now the point is, kanti Jesu ungubani? Why utele kutawuletha kuqabana? Ngoba phela thina sidele sine-believe ukuthi wena uyindvodzana yemuntu noma ke uyindvodzana yaNkulunkulu. Lelithi live la uNkulunkulu wethu lesemkhondako uyinkosi yaseSalem, uyinkosi yekuthula. Manje wena nawuthi ulethe inkemba, usho kuthini yeJesu? Yani lenkemba nawulalela lethi live la uNkulunkulu, letintfo leti noma ke lamavi lawa asembulo kulaba bantwana baNkulunkulu. Live la uNkulunkulu lisembulo kubantwana baNkulunkulu, kodwa liyimfihlo lefihliwe kulabo labangasibo bantwana baNkulunkulu. Labo lasebatholile bayambuleleka bese bahamba ekukhanyeni, ngoba lithi live la uNkulunkulu libe seliba sibane endleleni, libe kukhanya etinyaweni. Now laba ke labangakholwa kubo libumnyama, likubhubha, libuwula. Kuyavakala. Kodwa kulabo labakholako lingemandla. Lokusho ukuthi ke lenkemba iqhamuka esigabeni sekuthi wathola lesembulo ubese uyambuleleka, sewuba nenhlakanipho yaNkulunkulu. Kanzi na ungakatholi lesembulo uqhubeka uhlala emnyameni. Ingakho ke ngiko-ke lokwabanga ukuthi Johane abulawe lokuthi Johane sewukhuluma tintfo tezowe labantu basemhlabeni labangati understand, ngoba yena sewuphila ku-level yezowe. Kuyavakala. Lempilo yakhe sewukhuluma ngempilo lekuyi-life everlasting. Kanzi laba labangakholwa bakhuluma ngempilo yasemhlabeni, bakhuluma ngebios, bakhuluma nge-psyche. Kufike lo mehluko bese uba lapho bonke labantu banaka impilo, but lempilo lebantu abangakholwa ikubios iphelela la. Laba labakholwako sebakhuluma ngezowe, i-everlasting life. Kuyavakala. Now lenkemba ke itawuqhamuka la ethenini, utawuthi lolo swane sembulo athi nakathi kuwe konke lesikufunako sikucela kuNkulunkulu, nakathi uNkulunkulu siphe sinkwa semihla ngemalanga, usithethelele emaqala ethu. Lona longakembulelwa ahambe yena awuthi thokoza gogo, ayoguca ethuneni athi gogo kunendlala la ekhaya, ufuneka phishwe umchombothi kwendwele kwana. Bese ke kuyaklashana, ngoba lona yena uqhamuka ne-primitive thing leka yenda ngoba angakembulelwa. Lona lomunye athi akusinjalo. Excuse me. Thine konke kwadalwa ngaNkulunkulu. Asisekho sigaba sekuyofuna indlela yalabaphilako kulabafile. Kuyavakala. Ngoba laba labafile sebede sabelo kwasemhlabeni. Sekuqhamuka ke lokuqabana ke lapho, sekuvuka ke lokubulalana. Kubulawelana ilani lona lomnye sowuneliqiniso, lona lomnye ude leliqiniso, lona loveta leliqiniso kulona lifike libe yihlamba, avuke ngimoya wemafefenyane, avuke ngemadlingozi, bese ulwa nalo fodop yonke. Listen to me. Buka umpostoli Paulus ngesikhathi sengisawula abengakambuleleki. Sawula wavukele emakholwa, wawabulala, awabukelalela leliqiniso lelathi naselitibonakalisile leliqiniso kuye. Yena ngekwakhe wase la
kwase kuvuka labanye sebafuna ukubulala yena bambulela indlela iqiniso ngoba leli qiniso liyabulalisa leli qiniso livusa inkemba ngiko athi Jesu ngite uhlukanisa uyise nendvodzana uma wena ungumfana ekhaya sokwembulelekile uyinje uyihlo umbalo utakwenyanya ngoba yena utathi sothi camanga ukuthi ungubani wena uphume esenzeni lami but wena socanga ukuthi ungafundzisa mina etinto uyabona into le umalukatana enzile athi uyafika la khaya akhanze la khaya kuyaphahlwa kwento yalona lo athi nakakhuluma ngetembulo lethi sevini laNkulunkulu yathi cha livi laNkulunkulu lithi khonda uNkulunkulu yena yedwa ungamlalwa abanye boNkulunkulu maketala avuke emadlingozi athi kukamila leli khaya leli solo lema limiswe yini limiswe ukuthi nakuchasa lihlobo la khaya lapha siye sibuthe somisa tikhongwane siye sende ABCD athi malukatane mina ngiphila sengiphila ku level lenye I level yazowe lokhu sengiyakwati ukuthi akunamsebenzi akumsiti umuntu kuyavakala bese kudala lokucabana kuvetwa liqiniso laba labete liqiniso batawuvana ngoba babanjwe yini ngemanga basehlathini bonke basemnyameni kuyavakala kodwa lo sekukhanyeni laba labasemnyameni sonke isikhathi bayajikijela balwe nalona losekukhanyeni livela lapho ke lenkemba nanamuhla ke ngeke ngathi ngikhuluma ngesitoko semadlodi 99% webantu bangivukele labanye bafusa nekungidla labanye njengaba blocker bangishuka ngithi inhlamba letinkulu umangale ukuthi inhlamba tingenapi uma ngithi mina ifunwani indlela yabaphila kulabafile there's no need ukuthi umfuke lapho kepha ke bantu ngalokuthi leli qiniso lithina lifika la kubo libe ngumlilo libahedle bona bavukwe ngemadlingozi bese baphakamisa inkemba bafuna kulwa sengishitsho ngathi umpostoli Pawulos naye wabavukela asengakalithola leqiniso wenela kulithwala leqiniso nabo bamtingela bavukela yena ngoba yena sokuthola leqiniso Johana umbhaphatisi wafa wafela leqiniso ngibekisa ngalabo ababili hayi ukuthi ngabo bodwa banendi kakhulu the Bible is full of heroes latingelwa atingelelwa ini leli qiniso lesembulo lesiyimfihlo kuyavakala igama lenkosi malibonga ngathi uNkulunkulu angabusala amagama lecetha kwashumayela as a prophet now and forevermore amen.